жақсы. Сағынған жүрекпенен, ең ыстық тілекпенен, құшаққа қысып тұрып, қуатты билікпенен, көріскен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықсақ қандай жақсы. Тамада шоумен Айдар Жексенбеков. Ай рахмат, қайқырып айтам саламды, қырғыздың елі аманбы, аянбай айтам саламды, Алатау елім аманбы, ардықтап айтам саламды, аралдықтар аманбы! Ай рахмат, дастарханға қойып етмай жеміштен, тойды дайым күпілдетіп берішкен, жақшылықты алып ару милдетін тізгінде деп бүгін маға берішкен. Саламатсыздарбы? Жақшылыққа ортоқтош болған бір туғандар, бүрі іштегі қуанышын қойнына жинап келген, бүрі той бетінде сыйлап келген, бүрі тойға ертерек барсам, туғандарды көрсем деп жүрегі тойлап келген. Алыстан жақындан келген туғандар, терек сұлық құдалар, той құт болсын деп бір бол шағып туғандар. Ай рахмат, той есінен алдыға қойған тамағынан емес, гүліп тосып алған қағынан деп, Нұрбек ағам менен ел мере жегем деп бір қол шағып тосып алған. Байкен поворотын іштеп қалды оқшайды түзілеге тоғыз. Той елер бір қатыра қол шағып қойсын артығандар келіңіздер. Еппалі! Ай рахмат, келіңіздер бүгіндің даражалы инсандары, ал кем, ал бізден қызыбыстың атенесі құда-құдағай, Ташкентбай құда, Айзыра құдағай, қол шағып қойсар келіңіздер. Құда, бейін келесі. Мұна қысыра, айырбара кейдері, құда. Ай рахмат, құда қыш келіпсің, жарқылдаған құдамдың. Келіңіздер. Аралдықтар құданы қандай сыймет, бір қол шағып қойсыңдар батыра келіңіздер, ай рахмат. Құдаңызды көтеріп теле бағып қойдыңыз құлы откен, қол шағып қойсыңдар. Келіңіздер туғандар, ардақты мұнакей 2 жашқа көпірі олғын, өзгөчкі жашқа атенеге чейінки мәселелерді шешіп тұрған егедір инсандар бар, алар кімдер қуат өкіл ата, бақтығыл өкіл апа, қол шағып қойсыңдар. Өкіл ата мас болып қалды? Өкіл ата Арачбек. Жұмыштары менен келе албай қалды, тамаша. Қол шағып қойсыңдар туғандар келіңіздер. Ай рахмат туғандар келіңіздер, бүгін өзгөчө той. Ашықтық деген нерсе бар. Ал бой жеткенде білгізет та, жүректің үшін күйгізет. Издеп насип, бұйырған жерден татынасын сүйгізет. Мұна бейік болып бақты, арғымағын чапты, камилдей олған оғылыңар өзіні айгүлдей олған жарды тапты. Екө тұрмышқа танышты. Bir-birini özgöçe suyu algan 2 жашты ордубуздан туралы, алақанды алақанға ұралы, аянбастан Құдайымдың 1000 күніне алмашылбаған, 1 күні олтырған 2 жашты бір қол чабалар менен тосып алады келіңіздер. Өзіміздің бір туғандары жеңемнің оштасында. Қол чабыңыздар. Gelin
Айланайын бір туғандар, сіздер жоқ, той жоқ, тұрып қол шапқан пейіліңіздерге рахмат, орын алып беріңіздер. Камил, ассаламу алейкум. Үйленген қандай екен? Жағып атауы? Не настроениең жоқ? Үйленген жағып атады деп айтпайсың? Үйленген жағып атады. Айва, енді қол шапыңыздар туғандар, келіңіздер. Рахмат, чоқу болот тоолордун бийик жери, чоқудай бол кыргызымдын жигиттери, чоқ кармаган колуна батыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени мени, кушпооң бекем болсун, башың эсен болсун, үйлөнүү тоюң жалгыз болсун, бала той, там тойлору нечен болсун деп даректүү түрдө Камилдин урматына бир атыра кол чапыңыздар тугандар. Ай рахмат, намазды ар ким окур билгенинче, акылды ар ким угар сиңгенинче. Bir жигит bir өлкөнү башкарса да, bir үйдү башкара албайт bir келинче. Кудай буйруса, ушул келген үйүн башкара турган, келиндик кызматын адашпай аткара турган, эрте менен эрте тура турган, көңүлүн Камил досуна бура турган, Камил досум тура мез иш кылып койсо, өпкөсүн жула турган, сөз ташыбай, төш ташыган, кеп ташыбай, эт ташыган, кыскасы майдаланбай атайын, терек судан аралга бүт ташый турган келин болсун десеңиздер, даректүү түрдө Ташкенбай кызы Айгүлдүн урматына бир кол чапыңыздар тугандар. Gelinecek, gelinecek, hayday sulu gelinecek, 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 күндөй sulu gelinecek, ата-энелер акбатасын gelinecek. Ата-энелер келиңиздер. Келиңиз Нурбек ага, Кыргызда бир күндө ам таткан жериңе 1000 жолу салам айт дейт. Баш алган элиңе 3 жолу колду кур дейт. Жаныңызда кудаңыз турат, ийилип 3 жолу колду куруп, тойду ачып бериңиз. Агама кол чапыңыздар. Kulluğum var burada. Kulluğum var burada. Kulluğum var burada. Assalamu alaikum memnunlar. Hoş geldiniz. Şu ek yaştın vaktinde gelip konserve çoğun rahmet. Toyda açtım. Ай рахмат. Нурбек байкем анча-мунча келинге караганда нормально жүгүнөт экен, кол чап болот анда. Бериңиздерби Куда. Алтындай болгон Ташкенбай Куда. Кыргызда бир гана эркек киши кулду курса, аны бир гана эркек киши кулдугуңуз Кудай болсун деп 3 жолу
кайтарып кулдукту, анан жалпы аралдык кудалар менен амандашып, саламдашып өтүңүз. Кол чапыңыздар. İlk yaş baktın mı sen? Evet, tamam, oğlan özürdüm. Kızım sen tiyaktın, bile zorluyorum. Tiyaka yaşlar. Baktın onları. Ай рахмат. Ташкенбай атам кудабыз өзү үйлөнүп аткандай эле толкунланып атат. Бир кол чапып атат. Ай рахмат. Азаматтар жөнөкөйлүк ар бир жакты жеңет. Келиңиз эми. Элмира жеңе. Жеңем үчүн кол чапыңыздарчы туугандар. Той эзе. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кечебиздин коноктору куш келипсиздер. Ушу балабыз Камил менен кызыбыз Айгүл экөө баш кошуп жатат. Ушуга баарыңыздар ак ниеттен, ак тилек каалооңуздарды айтып, батаңыздарды берип, жакшы отуруп кетиңиздер. Тасмалда турган таттуу даамдардан сызып отуруңуздар. Коноктор, ушу сиздер ушул 2 жашка жакшы батаңыздарды берип, көңүлдүү отуруп кетиңиздерди суранам. 2 балага кааларым, өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун, кармашкан колуңар бекем болсун, сүйүүңөр түбөлүктүү болсун, балалуу чакалуу болуп, 2 жакка тең караган акыл эстүү жаштардан болгула. Ай рахмат. Айзырабы дагы келесизби туугандар? Мына алтындай Айгүлдү кызды өстүргөн, ушул даражага жеткирген, окуткан, чокуткан, билим берген, 9 ай боюнда өмүр бою жүрөгүндө көтөргөн, кыз узатып, кыз берип аткан ар бир апанын ичи ачышпай койбойт туугандар. Ошентсе дагы Камилде болгон красавчик уулду отурган биздин Айзура кудагыйга өзүбүздүн апабызга кол чапкандай бир катыраак кол чапыңыздар. Кымбаттуу коноктор, ушу Айгүл кызым менен үй балам Камилге 2 колу кармашкан колдор өзүн Кол чапыңыздар. Албетте жакшылыктын толкундоосу болсун. Актуу Өкүл апа келиңиз эми, сиз көбүрөөк сүйлөңүз. Өкүл ата дагы жумуш сапары менен базар коргондо экен. Өкүл апабызга бир катыраак кол чапыңыздар. Саламатсыздарбы, бүгүнкү ак тойдун катышуучулары. Той кут болсун бардыгыңыздарга. Анан мен эми 2 жашка мен каалайт элем. Бактылуу болууга, мен да ошол баягы өкүл апа болду дегенмен ошону эле каалап атам да жаштарга. Бактылуу болсун, кармашкан колдору эч үзүлбөсүн, балалуу чакалуу болсун, ушу ата энени сыйлаган, келечеги кең жаштардан болсун. Анан баягы мен дагы таржымакамды аралдыктар билет, 3 кыз 1 эркек балам бар. Анан мен дагы сүйүндүм бир чети. Ушул баламга жолдош мурун аяш бала болсо, мына өзүм балам болуп калды. Анан мен дагы Кудай кааласа колубуздан келген акыл насаатыбызды экен, биздики ошо аксакалдар акыл насаатыбызды айтып, жакшы жака үйгүттөгөн өкүл ата болобуз. Анан главный эми өзүңөр да жакшы, бактылуу бала эми жаштардан болгула, биз да силер менен сыймыктаналы. Ошо жакшылыктарды эле кудалар менен жакшылык, жээнтек тойдо, тушоо тойдо, сүнөт тойдо дегендей ушундай тойлордо эле жолугушуп жүрөлү кудалар, ушундай жакшы бактылуу болуп дагы жүрөлү. Ай рахмат. 2 жаш ортого келебиз. 2 жашты ортого алып, 2 азыр сүрөткө чыгып алалы. Тапшырчулардын жаныңыздабы? Бул биринчи сүрөткө чыгып алыңыз келиңиз. Ай рахмат. Ушуларга. Өкүл апанын өзгөчө белектери бар экен. Шакек дагы барбы? Шакекти, нике шакек дагына 96-лар барсыңарбы? Ай баракелде. Келиңиздер. Нике шакек тапшырып койсун. Өзгөчө белектери бар экен өкүл апабыздын, Кызым,
Колдун оң. Обручальное кольцо. Обручальное Кол чабыңыздар тугандар келиңиздер. непростое украшение. Двух сердец одно решение. Обручальное Оң. кольцо. Ай, баракелде. Ходить дорогами крутыми придется в жизни молодым. Пусть будут руки золотыми, характер тоже золотый. Ах, этот миг неповторимый, когда стучат взволнованные сердца. И не забыть. Хамил гүлдү тиги колуктуна берди, өзү алып алган. Ай, рахмат. Келиңиздер. Алар шашпайбыз. Келиңиздер. Омин, дастурханга бата кылып тугандар, келиңиздер. Алакан жаап коңуңуздар. Дастурханга бата кылалы. Эки бала бактылуу болсун, эң негизгиси берген баталар кабыл болсун, тамагыңыздар даамдуу болсун. Шашып косалып ийгендерди Кудайым өзү сактасын. Той башталды, куда келиңер, орун алып бериңиздер. 2 жаш тактыны көзүнө кетип баратат. 96-лар кол чаап коңуңуздар. Ай, баракелде, катырап кеттик ия. Келиңиздер, бүгүнкү той чыныгы кыргыз тою себептегенде кыргыз илгертен бери ушул жеңелерибиз алып кирип, жеңелерибиз ырдаган бүгүнкү бурулгузуңуздардагы балаңыздардын жеңеси. Кол чаап коңуңуздар, жагымдуу ырдестеп калып тугандар. Кутман кушагын кечиңиздер менен бүгүнкү биздин аралайбыз жакшы күнөкөрлөр эже-эжесине элим куттуу болсун. Асманына бұлт таратқан ата-анапан қош жұлдыз, заманына бұлт жарашқан біздің бүлер топ жұлдыз. Арасында қош қанатжан мен боламын шоқ жұлдыз, арасында қош қанатжан мен боламын шоқ жұлдыз. Айланайын апакем да ачу сөзің табакен, қалайын атакем айқату сөзің табакен. Канат болып қанда мүмкін қалың жұртың балакен, ұлмат болып таңда мүмкін ұлы жұртың балакен. Көздесінде тойды құрған атамасқа деп қойым, алды айтып бізді баққан апам бақша деп қойым. Ортасында орғы баққан мөлтір бұлақ мен болым, ортасында орғы баққан мөлтір бұлақ мен болым. Айланайын апакем да ачу сөзің табакен, қалайын атакем айқату сөзің табакен. Қанат болып қанда мүмкін қалың жұртың балакен, ұлмат болып таңда мүмкін ұлы жұртың балакен. Ай, рахмат, кол чаап коңуңуздар тугандар. Келиңиздер меймандары. Аргымакты чаппаса күлүк болбойт, ата журту болбогон жигит болбойт дейт кыргызда. Жалпы Камил улуубуздун ата журт жана тага журт жамааттын бөлбөй эски салтка көмбөйүн деп, ата-эненин балдарын бөлбөйүн деп чогуу бир туугандарды чогуу чакырабыз. Туугандар, келиңиздер. Насипкан жеңе баштаган, Касымалы жезде, Кыжы эже, Тыныбек жезде баштаган жалпы ата журт, тага журт жамаат бөлүнбөй чогуу чыгабыз. Маэстромузга кеттик.
Аталар, той кут болсун. Той сиздердики, бала сиздердики. Bir kol çabыңыздар туғандар келіңіздер, өзіңіз. Мындай кылалы, ыры салды ынтымак дейт. Ата жұрттан 2 инсан кеңешип алдага чыгып, тага жұрттан 2 инсан чыгып коңуздар. Жалпы 4 инсанга сөз берели, ынтымак түшүп келиңиздер. Тоюбуз кеч башталып калды, түшүнөлү. Ата жұрттанбы бул? Дагы ким чыгат атам жанына? О, ата жұрттан дагы бирөө. Тага жұрттан 2. Тайкелерден. Дагы бирөө. Бир же ким чыгат? Улуураак тайжан барбы? Келиңиз. О, баштаңыз. Той құтты болсын. Келгендер құтты болсын. Жақсылық қалаймын дайыма. Айнайын келдім. Тұрмыстың жолы татау. Еттеп пайдаңылы. Жақсылық. Өтіп шығылы. Біреуге кегешіп. Сера, Расул тойыңар құтты болсын. Балаңар бақытты болсын. Келін ақжол той болсын. Өмірді болсын. Артын бары етсін. Асын тамары болып. Бай болып, бар болып. Бақытты жашасын. Тойыңар құтты болсын. Мен 2 жашқа қаламыз үшін Аллахның şu егердің батасын қалылығын тілек қылсын, шылардың өмірі үшін болсын, келешегі болсын, өздерімен өздерін бұлай берсін, ел істеп аманшылық болсын, топшылық болсын, барыңыздарға аманшылық. Саламатсыңарбы, бүгүнкү Айгүл менен Камилдин тоюндагы коноктор, кудагыйлар. Бүгүн ушу Элмира Нурбек бүгүнкү тоюңар кут болсун. Ушу келиниңер ымандуу, ыймандуу, ырс кешиктүү, ак жолтой келин болсун. Камил экөөнүн кармашкан колу дайыма түбөлүккө болсун. Камил, Айгүл экөөңөр бактылуу болгула. Bagı gelinge takkan köşögө kөгөрөр дейт өзү эле дейт. Эки тараптан келин менен балага акыл үйрөтүп, булардын турмуш жолун шыдыр кылып коюшка бу ата эне акыл айта турган. Айгүл келиним бу кайнатаңды кадырлап, кандай көргүн, кайненеңди кастарлап, жандай көргүн. Бактылуу бол, түбөлүккө кол кармашып, gelin bolup girip kempir bolup uşul oydan çık. Elmira, Rasul, gelininger abatkan gelininger kutlu ayandуу jakşı үй бүлөдөн болсун. 2 жаш бактылуу болсо силердин дагы бактыңар ушу. Бардык мына жерде отургандардын баары жакшылыкты каалап келди. Ошолордун тилектери кабыл болсун. Ыман кешиктүү жакшы келиндерден болсун, өнү өсүп көбөйсүн. Чыгылуучулардын алдында жакшы ата эне болуп жүрө бергиле. Айтканымыз Ушул апам жашына жетелдеп кол чабыңыздар туугандар атырган экенсиз, Арыбаңыздар, кадырлуу коноктор, бүгүнкү кештин күбөлөрү. Мына Элмира менен Расул 2 баласын үйлөнтүп отурат. Ушулардын тою кут болсун, балдардын өмүрү узун, келечеги кең болсун. Кудай буйруса эндиги жылы бешик тойдо жүз көрүшөлү. Кудагыйлар, сиздер дагы ушул тойго келип куш келип отурсуздар. Аман болуңуздар. Ушул тойдо отурган баарыңыздарга жакшылык каалайм, аманчылык, ден соолук болсун, дүйнөдө тынчтык болсун. Той кылансın, тоюңар кут болсун. Рахмат. Апамды орусго десем кыргыз эле турбайбы? Сүрөткө түшүп бол келиңиздер, бир туугандар, жакындашалы. Той сиздердики, батабыз. Сонун бир эстеликке дегенден алыспыз, жакшы бир көзүрмөн болсун туугандар. Çok
келиңиздер эки балабызды куттуктап. Атайын Борбор калабыздан Кыргыз сахнасында Опол тоодой орду бар маданияттын мыкты кыздары, Кыргыздын сулуу кыздары, филармониянын солисткасы, Кыргыз элин бардык инсандар жана сүйүүчүлөр, ырларын сүйүккан адамдар тааныган Нуржан Түмөнбаева, Элизар Өскөнбаева кол чапыңыздар. Койлоруңар. Elimde bir var, incirken böbö var, ele bakan cırımda yediginde böbö var. Ele bakan cırımda yediginde böbö var, ele bakan cırımda yediginde böbö var. Yanımda bir var, kıttıymış kanlığı var, benim oğlucum ay beynimde böbö var. Benim oğlucum ay beynimde böbö var, benim oğlucum ay beynimde böbö var. Özümü sola varsam mı, ölümü boşum sansam mı, özümü dağdır oynasam bir ömür alsam mı? Özümü dağdır oynasam bir ömür alsam mı? Özümü dağdır oynasam bir ömür alsam mı? Чоң рахмат. Кийинки чыгармабыз табылды. Актанов агайыбыздын сизге деген жакшы чыгармасын кабыл алып коңуздар. Тоюңуздар тойлансын, жаштар бактылуу болсун. Бар болуңуздар. Той элиндерден үлдесине калганыңыздар. Ağardan akkan tandayım, ardında sizge armağım. Arazdan almış bolsadan men yazılma sizdi tandarım. Jakrana akkan tandayım, canında yürek ardayım. Yaşımda öyle bolsadan men yaştırma sizge armağım. Canım sana şunun bezeyim, canım desa жерден көтөйүн, жаздырма алсаң айтылбай, жаштана үмүт үзөйүн, бергиден ашуурум изейин, бегилиң ажерден күтөйүн, огачына болуп келиңизи, обоюна сиздин Чоң рахмат. Чоң рахмат. Талант сыйлаган Токтогул эли бир катыраак кол чапыңыздар. Бир атайын тойду куттуктап ырдап берген эжекелериме бир Токтогулдун тоюнда эжекемден бир суранып алдык, ырымды алып кетиңиздер. Кол чапыңыздар. Чоң рахмат. Сау болуңуздар. Атайын келгенден кийин ушунакей Айдар, Кыргыздын эрке баласы, кыйын баласы Токтогулдун кулуну келип ырдап бериңиздер деп чакырып калды. Биз чынында Токтогул жергесине биринчи жолу тойго кызматка келип отурабыз. Кең пейилиңиздерге рахмат, сиздерге таазим кылабыз. Себеби устатыбыз ушу сиздердин
Kızınızlar var bolыңыздар, 2 жаш бактылуу болсун, жана бир жагын бир десең алыңыздар. Тоюңуздар той кылынсын, бар болуңуздар. Бүгүн бүгүн той кыласаңыздар, бийлеп койсоңуздар да болот, кана келиңиздер. Келиңиздер. Тоюңуздар той кыласың, жаштар бактылуу болсун. Маржан тобу мынакей алтынды болгон эжекеме кол чапыңыздар, Элизар Өскөбаева туугандар келиңиздер. Биз ардактуу бүгүнкү кызыбыз тараптан келген жалпы терек сулук кудагайларды чакырабыз. Бөлүнбөй чогуу келиңиздер. Кудагайлар Атажук, Тагажук, Аяшыктылар бөлүнбөй келиңиздер. Сөз кезегиңиздерде билеп чыгабыз. Жаным сенин ышкыңдан билеп, иканамыз болуп ирдин. İstediğin şakışıkta akıllarını olmasın bana verelim diye. İstediğin şakışıkta akıllarını can seni bana verelim. Ulan can senin kışkından diye. Sanatçı olur dedim diye. Canım seni bana verelim diye. Bilesin masalcını sonra kısmatlanıcını. Canım seni bana verelim. Ulan canım senin kışkından diye. Ay baraketen ye. Rahmat. Aldıda çıkan kudalarga rahmat beylep. Maestro Muzika кайра баштан бери жагымдуу чыгарма болсун сиздер үчүн. Себеп дегенде сиздер канчалык сонун отурсаңыздар, тойдун өткөнү сиздерге көз каранды. Маэстро Музика ортого кет дегенде кет. Билбейли кудалар. Мына сага. Кудалар.
менден кутула албай араң турган го деп. Тамаша, келиңиздер. Кудалыкты аркалап келген аксакалыбыз ким болду экен? Кимден баштайбыз? Эң улуубуз ким? Эркек куда баштаган жакшы болот. Келиңиз куда. Куда? Коркпой эле болуңуз, токтоп келиңиз. Bактылуу болсун, денсаулыктуу болсун, өмүр uzun болсун. Şu жакшылыктарга, Кудайга жакшы келиндерден болсун. Алып уялы бизге кайрымдуу уялдардан болсун. Şu денсаулык чын Кудайга эмгеги эстойна. Рахмат. Айтқаныңыз келсін. Туғандар, құдалар сөйлеп атқанда кичине құлақ салалы, келіңіздер. Сөйлеу құдаларыбыз. Құдаға кім баштайды? Құда меште кечелеге окшойт, үні шықпай атады. Қатырап келіңіз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу тойдун коноктору. Биздин баарыбыздын башыбызды бириктирген ушу 2 жаш болуп атат, 2 жаш бактылуу болсун. Өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун. Ар дайым баскан жолу даңгыр болсун. Ушуларга кааларым узун өмүр, үйлүндөгү ынтымак болсун. Келин сиздерге кайрымдуу күйөла, бизге кайрымдуу болсун. Ар дайым жакшылыктар боло берсин. Тоюңар той кылансın кудалар. Sizge Jurkan bereyim, terek suda karı javadat deydi. Kimge bereysiz? Kimge? Tayinem, Tayinem söyle özü toy toktop kolat aytıp koyan gerek sen. Kadırlı konuktur. Şu Aygül menen Kamil'cin böyle toyuna kurt geliştir. Şöyle 2 yaş baktılı olsun, ömürleri uzun olsun, geleceği gen olsun, yolu daim şıdır olsun, ömürlü olsun, bala çakalı olsun, bargan yerine bağır tapsın, 2 jakka ten karagan jakşı yaşlardan olğalayın. Gep taşvagan, söz taşvagan gen bol. Toyunar toyğun ulansın aylar. Ay rahmat apa. Kim söyleyip dağı var mı? Gelin sen. Ajеңиз oğlum. Kutmandуу kuşuak geçingizler menen urmattуу бүгүnkү 2 жаштын үйлөнүү үлпөт тоюна келген конокtor. Kamil, Aygül, karmaşkan koldoruңар ажырабай, түбөлүк өчпөй жансın жылдызыңар. Turmuştun arabasın birge tartıp, ulasın joluңарды baldarыңар. Жүзүңөрдү дайым күлкү чайып турsun, жайнасın айланаңар гүл бакчага. Бак дөлөт кетпес болуп башыңардан, айланайын алтындарын 100 жашка кол кармашып bir баргыла. Ay rahmat, жакшылыкты эл ичине сунган менен той эзине мен сизге Журкан берем деп кол чапыңыздар. Анан Камилдин бөлөлөрүнүн атынан бөлөлөр эле дагы бир тууган бөлөлөрүнүн атынан оюнга деп 3119 сом дейт, кол чабып алды. Kimge? Kudalарға erki mikrofon, kim söyleyip? Gelçin, biylep çıkan kudam attı kim, gelesi kaldı. Korkmanız ama, kudamız biylep çıktı, geliniz. Ne de söyleyeyim? Neydi? Yaş baktığı olsun, ödülleri uzun olsun. Vargan yerden var etsin. Yine de başka ayetler sözüm verecek. Baktığı olsun. Rahmat kudam, no berektin sırtı sizdeki işi apamda kapar vermez, he? Жаштардан. Жаныбек келиңиз. Оозундан нуру төгүлгөн, макалчандар сүйлөдү, эгинден нуру төгүлгөн сакалчан куда көрөйүн ол чагыңызда. Assalamu alaikum bir tooгандар. Тойго ут келипсиздер, бардыңыздарга тазим. 2 жаш бактылуу болсун, Алла Таала өмүрлөрүн uzun кармашкан колдор ажабасын. Бардыңыздарга рахмат. Bugün açıp жақсы отырып кеттіңіздер, сіздерге де рахмат. Ай рахмат. Мен құдағайым таппай қалдым, қаяқта жүреді құдағай. Құдағай, қызыңыздың астында бұл мейнетіңіз арзуаған еле белек бір қол чапыңыздар туғандар, е? Той елден жұмышты болсын. Сүрөткөн чөйланта келіңіздер, жақындашалы, чоғылалы, берігелі, құдалыққа қол чапыңыздар.
көп. Бекборбиевдин эң сыймыктуу окуучусу жана Роза Манованын окуучулары ырдап кетти. Эми Бек агабыздын окуучуларына берели. Легендарлуу жаштар тобунан сурулуп чыккан Бактияр Жамакеев. Кол чапыңыздар туугандар. Токтогулдун уулуну. Жаштар уақыт болсын. Бөлөлөрдөн ким шайыр ким бар? Улуураак. Жок, мулдунда жаштуу келбейсиз беке. Келесизби? Кол чап болот деңиздер атыра. Айла, дагы ушул жакта. Кудалардан экөөнү алып кетейинчи, жана бийлеп чыккан кудан кайда турат? Бийлеп чыккан. Бирибиз биринчиге туралы, бирибиз эки куданын ортосуна могу жерге келебиз. Туугандар, кол чап болуңдар, келиңиздер атыра эле. Азыр оюн башталат. Биринчи орунга 2000 сомду беребиз, экинчи орунга 1000 сом. То есть 1,5 сом, 1000 сом, 500 сом, 3000 сом берген бөлөлөр. Ошону ойнотобуз. Башка акча келелек, биринчи акча келген 3000 сомду дароо ойнотобуз. Биринчи орунга 1,5, экинчи орунга 1000 сом, үчүнчү орунга 500 сом. Калган 3 эркекке 50 сомдук калпак башка болду. Оюн бүткөнчө алдыраак туруп алыңыз. Туугандар, татуу туз утуп кетсин деп кол чаап тынчотур берип коңуздар, келиңиздер каптырга. Көрөлүз азыр. Башталды. Мен суроо берем. Ушул тамгадан жооп бересиз. Мисалы, каяктан келдиңиз? Аралдан да. О, билетке ушундай эле. Сиз эйден. Кудай тескери калмаптыр, оңар болуңуз. Кеттик. Ассаламу алейкум. Таанышып алалы. Атыңыз? Кутман. Каякта Кутман айланайын, физруктун. Быдан айтпайсың. Билал. Билал. Анаргул. Я. Анаргул. Анаргул. Чынарбек. Чынарбек. Канат. Я. Канат. Канат. Эргеш. Я. Эргеш. Рейс. Эргеш. Эңеш, Ош. Я. Жо, атыңыз ким дейм, ами? Анарбек. Жо, Одан айтпайсыз ба, эле? О. О, дейт го? Одан айтыңыз, атыңыз. Куда? Одан айтыңыз, О тамгасынан бир ат айтыңыз, Арак. О тамгадан өзүңүздүн атыңызды айтасыз. Мисалы, бул Эден айтты, Эрнис деп, сиз айтыңыз Одан.
Abi Kuda. Kuda. Qol chaqmoqsizlar, ma'lum. Yaqinlashib kelingizlar. Qayerdan keldingiz? Ya. Qayerdan keldingiz? Eshikdan. Молодец. Eshikdan kelibdi. Sizchi? Qaramgo'y. Qaramgo'y. Chayik. Chayik. Aral. Aral. Batken. Batken. Batkendan emne minib keldingiz? Buqa. Buqa. Sizchi? At. At. Chana. Chana? Jonivordan so'radim, ne minib keldingiz? Chipchiq. Ana bu. Elga ko'rsatib olasiz. Sizchi? Qo'yon. Qo'yon deydi. Aylana ellar qo'yonni qarmay albatsa minib olgan. Sizchi? Eshak. Eshak deydi, молодец. Xudo, apamdan, ayolingizdan qaysi jeri jag'at? Hemchayik. Rahmat deb жақса жагат деп айтат, ана жакпайт деп айтат. Sizgachi? Qavurg'azi. Qavurg'azi. Sizga? Chachi. Chachi. Ya. Bir. Alaqani. Alaqani. Beti. Beti. Qaysini teri jaqpayt? Bashi. Sizgachi? Bir. Degan aytpag'iz, aytib. Orqasi. Sizgachi? Chipalag'i. Chipalarini ne qilasan? Sizga? Qashi. Qashi. Elmedi. Nega? Elmedi. Janali jag'at totpadingiz. Qayra jaqpay qoldimi? Qayra jaqpay qolibdi. Xudo, monchoqqa kim bilan borasiz? Ya bilmayman. Yo'q, birov tamg'adan aytmaysizmi? Elmayman. Ey, sizchi? Xotinim. Xotinim bilan borasiz. Siz? Chinarami? Chinara. Aygul. Ya, Aygul deydim, ayolim men deb aytmaylar, ne? Böbök men. Böbökler bilan borasiz, azamatsiz. Ketdigi o'yin yaxshi, qiziq talqisina jiroda yaqinlashamiz kelingizlar. Yaqinlashamiz. So'rovlar boshlanadi. Sol tarafda Baykeni, men urushib qo'ychi. Bilmayman. Beti yo'q. Bo'lja. Ya. Rahmat. Ya. Rahmat. Amimni rahmat. Rahmat geçirib qo'ying. Bu yoqda. Cheking menen. Chekingiz ne o? Ber. Qaraqchi. Yoqda. Xudoim eshakni jamon yaxshi ko'radi. Ketdi, Xudo. Ketdi qanda, ya. O'ng emeğe kim bilen borasiz? So'ramday. Putungizni razmeri qancha Xudo? 40. Yo'q, qani aytpangiz, tamg'adan aytingiz, 50. 50. 45. 45. 4. Молодец, kene. 5. 5. Бүгін тойлары дастарханды аябай сонун даярдаптыр. Сіздер эмне жесеңер, тамадалар жана келип ырдап кеткен ырчылардын баары жыргып атабыз бул жактачы. Бүгүнкү тойдо көп жеп алсаңыз эмне болосуз? Башым ооруйт. Анчалык ичпеңиз, Сизчи? Чарчан айтты, тигин айтты болду. Чарчайт экен. Карным ооруйт. Карын ооруйт экен. Эшке чыгарым. Эшке чыгасыз, Азамат. Кудам Азамат экен. Кол чабуулар бар, туугандар келиңиздер. Төрт өтең тартып ойноп берди. Азыр мындай суроо кылабыз. Рахмат, тамалар, оюндар бүттү. Кудама 1000 сом, калганына 500 сомдон. Кол чабуулар бар, туугандар келиңиздер. Beş tam alpar bereli, kol çabağınızlar. Bunu tanıyın, biz ürüktü. Kol çabağlar var, tuğanlar, jakşı oyuncularga. Келиңиздер, ушундай тамашалуу оюндан кийин чыга турган инсандар бар. Алар жалпы
Нурбек агамдын кайын журту күтүшкөн кудагыйлар, мен куда болом, мен кудагый болом деген жалпы коноктор Нурбек агамдын кайын журту жана ошондой эле Элмира жеңемдин бөлөлөрү, Камилдин бөлөлөрү. Келип бериңиздер. Маэстро музыкасыздар үчүн. Айгүл кызыбыздын чоң аталары акелердин атынан 2000 сом, жана ошондой эле ата журттун атынан 2000 сом дейт. Айгүлдүн тайкелердин атынан 2000 сом. Кол чапыңыздар. Куш келипсиздер, кадырлуу меймандар. Кудалардан баштайлы. Күтүшкөн куда сөөктүн аксакалы ким? Куда келиңиз ата. Эң аксакал. Урматтуу коноктор, кудалар, келген коноктор, баарыңарга салам. Анан Нурбек Олжан, жашы алган келиңер куттуу болсун. Ушунун келечеги экөөнүн кармашкан колдору узун болсун. Айдаганы мал болсун, жетишкени балдар болсун. Кудай ушулардын жолун узун кылып, өмүрүн узун кылып, жолун ачык кылсын. Жакшылык болсун, келиңер байсалдуу, келешелүү келиндерден болсун. Рахмат ата. Кыргызда сөз баштаган, жол баштагандан кыйын дейт. Кол чапыңыздар туугандар. Келиңиз. Эркектерден деп атчы. Жок, сизге берем жакында. Жалпы барлығына салам. Элмира, елің құтты болсын. 8 жашта қармашқан болу ажырағасын. Ардайым бақытты болсын. Сіздің маңдайыңа таңғы сөзді берсін. Құттықтаймын. Аға, елес баға. Алдығы шығасыз ба? Атыңыз кім? Урмат. Кім боласыз? Құда соны. Урмат құда. Қысқа сөйлегендер менің көмерім бер. Құшақташып болшы, келесіз бе? Анан урмат құда, жакшы кепти курушуңуз үчүн эмес, кудалардын атынан турушуңуз үчүн эмес, бир эмес, эки белекти сизге берейин. Эмне үчүн деп коспо? Эмне үчүн? Гитлердикиндей муротуңуз үчүн деп кочо. Келиңиз. Жалпы ушул тойдун күнөөкөрлөрү куткан кеч Элмира кудагый келин кут болсун. Ар дайым үйүңүздөрдө той болсун, жакшылык болсун. Негизи эле баардык кыз элде тынчтык каалайм. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Жаңы кудаларга күйөө бала кут болсун. Эки бала бактылуу болсун. Ар дайым бар болуңуздар. Айтайын сөздөн өзгөрбөй, жакшылык тарты өңгөндөй, мен сизге журкан бергим келип кетти, как будто отун моягын көргөндөй деп калчак. Бөлөлөрдүн эң улусу ким? Гүлсарежен тараптан бош керек, келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тойдун урматтуу коноктору Элмира, Улжан, Расул, Нурбек, тойуңар кут болсун. Камил, Айгүл, алтындарым, ушу түптөгөн турмушуңар бекем болсун, кармашкан колуңар төөлүктүү болсун. Быйыл үйлөнүп бизди сүйүнтүп атсаңар, Куда кааласа эмдигери жылы жыйынтек тойдо да бирге болойлу. Ат-энеге кайрымдуу болгула, эки жака тең. Кудалар сиздерге күйөө бала кут болсун. Бизге келин кут болсун, ошо келиндин ысык чайын ичип, жакшылыктын үстүндө жүргүлө. Жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Бөлөлөрдүн жаштарына берейинби? Келиң. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Камил, Айгүл, бактылуу болула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Ушу эки жакты тең караган үлгүлүү бөлөлөрдөн болгула. Рахмат. Сүрөткө чөйүн анда келиңиздер. Жакшы бир көздөрүмен болсун, жакындашалы, ортого толуктайлы келиңиздер. Аталарым ортороок чыгып алыңыздар, келиңиздер. Чого.
жаштар үчүн, жеңилер агалар үчүн маэстро музыка антракт башталды. Келиңиздер.
Ay rahmat. Kırgız elim joldu olsun. Joldu bolsa toylu olsun. El jakası aman bolsun, toyu köp zaman bolsun. Eki bala vaqt bolsun dep kol çaqoңуздар. Экинчи бөлүм ачып болсун тугандар. Ay rahmat. Экинчи бөлүктө ушул Камилдин досторунан бирөөнү алып кетейин. Ким жакшы бийлейт бийге? Ким шаңдуу? О, кел. Ay rahmat. Assalamu aleykum. Атыңыз? Калыс. Калыска разнараска ким чыгат сол тараптан барбы? Ким жаштардан барбы? Агалардан ким чыгат бийге? Калыска ким чыгат? Жакшы ким бийлейт? Ким бар? Сол тарапта барбы? Жакшы бийлеген агалардан. Ким бар? О, келиңиз. Ким жакшы бийлейт агалардан? Жакшы бийлеген агам барбы, агам? Ya, kim? Pagi geliniz. Siz mi? Geliniz. Geliniz pagi. Geliniz. Молодец, özü geldi pagi, azamat. Оң taraf Kamil komandası. Kamil ağam bolou de dosуңбу? Аммут. Kamil байкем komandası, же Kamil akam komandası барсыңарбы деп, мен? Kamil akam komandası барсыңарбы? Kamil komandası Atıra komanda var mı Kamil'deki? Ay rahmat. Burada kızı ustattı kim ele? Aygül. Aygül komandası barsınlar bir de bir katıra. Aygül komandası barsınlar mı? Katıra gelin komandası. Jasper. Bir de bakayım. Vay baraket ya, iyi. Azamat. Hazır baş bayge 2000 so'm utkanыңар алып кеткиле. Ырменден кайырма сиздерден. Анан жакшылап бийлеш керек. Жоң анага. Чап, колду чап. Айгүл үчүн колду чап. Чап, колду чап. Ya. Unutup kalmadınızmı? Çap, koldu çap. Aygül üçün koldu çap. Çap, koldu çap. Aygül üçün koldu çap. Ay bana geldi. Çap, koldu çap. Kamil üçün koldu çap. Gitti giyin. Baykem üçüncü, hakem üçün koldu çap. Ağam üçün yok. Gitti giyin. Çap, koldu çap. Ağam üçün koldu çap. Çap, koldu çap. Ağam üçün koldu çap. Ay bana geldi. Birinci olup başlayın. Aygül komandası var mı? Bir de bakalım da, iyi. Hadi eşke var mı? Böyle var mı? İyi ya. Gel gel komandana, iyi. Sesinlerin davası, jakşılıktın sanası. Bugün bana gülöndü, kırgızlığının balası. Sesinlerden severi, kalın gözler geleni. Aygül kanın hurmatına. Gerek.
Камилдай эле келет. Мен туура десем, майке турбай койдуңуз. Аз кеттик. Атыңыз ким эле? Калыс дейт. Камил командасы барбы? Камил биле. Калыс мырза. Оппа! Косалабы? Кыргызда жакшы сөз бар, кододон көрөсүң мордукту доппап мана десе. Кеттик, азыр эл тараса эсинчи дейт, келиңиз ага. Кайсыл команда утканын мен айта албайм, мен бийлеп жүрдүм сиздер менен, эл чечсин. Жакшылап кеттик, Айгүл командасынан чыккан байкебиз кандай бийлеп ордады? Айгүл бийле! Стоп! Без музыка деле бийлеп үйрөттүк. Азаматсыз кеттик. Көз тиіп кетет болду байкеме. Кеттик, андан калбаган Камил командасынан чыккан Калыс мырза кандай бийлеп ордады? Бұл тұрышта жезін семірбейсің айтпай мағыш. Азаматстан. Өтең тартықты биледі, 1000 сомнан беріп қойым. Ол жаулар бар ма? Ол жауабымыздар тұрғандар, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Рахмат. Залда аялынан қорқпаған еркектер бар ма? Келіңіздер. Жақшы бір ойынға шақыралы. Мен аялынан қорқпаймын деген 9 еркек келіңіздер. Рахмат. Пошталардың атынан 1112 сом ол шақырыңыздар. Аталардан, құдалардан бар ма? Келіңіздер. Құдағыйдан қорқпаған құдалар бар ма? Келгілер. Eşlik olarak gelin. Buyurun var mı? Çay kişiler var. Gelin. Yanına hoş olsun. Görüşürüz. Bu da aferin. Bu da demiş şu tarafa şey geliyor. Görüşürüz. Gelin. Olacak oldu. Olacak oldu. Bu da altır boşluk gelin. Adınız kim? Toğlar gelin. Toğlar bu da. Ben ayağımdan korkmam da başlayalım. Ayağımdan korkmam. Ayağımdan ya. Kim var mı korkmamızda 5 erkek kaldı. Atalarında kaç akar bol kalalım gelmeyiz ki. Ana. Kimden aldık özü? Bu kimmiş? Siz de görsün de hocam. Korkmayın. Ya. Bu ayaşalar dostlar rakı tutar. Dostlardan birini alayım. Gelin bize. Bu ata ne yapıp etti? Gelin sana. Kim gider? Yürümüz. O. Azamız. Gelin. O da zaman gelip giderken. Bunu alıp gideyim. Bak gelin. Ne yapalım? Vay ki balı. Aa, o koy. 아, 너 초봉 시간 버스는 내리지 그게. 슈나이 시간 뭐 내리지.
Мен бастаған тұрасың. 3, 6, 7 oldu. Daha 2 gerek, 2. Ha var mı? Aylanay topluluklar gelmeyizler, uyatıp değil mi? Baykem ne oldu sizge? Çoğun kişide korkup gelmeyiz mi? Geliniz. Ayağında жақсы білет, кімнің күйесі кімнен қорқып орын. Алдыға шығалым неге, келіңіздер. Алдыға. Bir қатарға тұралым. Bir қатарға, азаматсыздар. 2, 4, 6, 8, 9 азамат. Аға, тоштан қорқпайсыз ба? Точно. Қорқып болған сезімменен жеңгемді ордынан тұрғызып қосып қатыра. Қабырғам тұрып қойшы. Оғы қияра, жалтырып ауырғам деп айдандай. Мен қорқып болған сезімменен дейм, қатыра. Тұр! Ана! Мына саған азаматсыз. Қатыра, қиын. Тұр! Араң айтты бақшы, 3 тамғадасың. Байке, қатыра. Ачка, тұр! Ана, мамы, не жалтырып атықты? Байке, қатыра. Қатыра! Тұр! Қана! Тия! Оқта! Ақтоқ болсам не қиын, оқа сөйлені. Ошам шығып алған тұр бай, байке мен. Мейлі, мештек олды. Байке, қатыра! Тұрып қой! Жоқ, бұл келмейді ағам. Бойы көйлем бар екен, қайтып қорқыз, қатыра! Тұр әлі! Ана! Бірақ жеңем сауап қойшыда екен, абайлаңыз айтты. Қатыра! Тұр! Шеңенісіз болсаңыз азаматсыз. Байке, қатыра! Тұр әлі! Ана! Советский деп, қана! Тұрбай айтады ко? Тұрды азаматсыз. Ағалар, birinci orunga 2000 сом, екінші орынға 1000, 3-ке 500, жалпы 3,5 сом ақшалды приз. Кетті. Бірден баштап 9-ға чейін санаймыз, қатары менен. 3, 6, 9 айтылбайды. Анын ордына мен еркекпін дейсіңер болды. Слышты пі? Кетті. Қатыра. 1, 2, 3. Қақта 3. 3 айтылбайды. 3-тің ордына мен еркекпін дейсіз. Erkek deyiz, oldu. Men erkekpin deyiz. Kettik. 1, 2, men erkek. 5. 4 kana 4 ama. Oldu, akıllısı olsun, kettik yine. Katıra. 1, 2, men erkek. 4, 5, men erkek. 7, 8, erkek. Erkek. Ay, 1. Rahmat, erkek bolbay kaldınız, bari bari. Жақындашалы, ағалар мен қосылайын, біреу шығып кетті. 1, 2, мен еркек. 2. Рахмаға байтам артқа кетіп қалды ғой, бәрі. Жақындашалы, кеттік ең. 1, 2, мен еркек. 4, 5, 6. Атам 6-ға жаман оқшаш кен өзі да, бәрі бәрі. Жақындашалы, кеттік ең. 1, 2, 3. Аят, ечіріп қалмыз, 3 жоқ та болды әм, келіңіздер. Мұндай, оңайрақ өле қалын чағылар. Ор екен, 3-ке чейін әлі. Болды, 3-ке чейін. 1, 2 орнына жеңем өпкендейлер. 3 болды. Кеттік. 1, мощный өткен әлі. 1, анасы саған, опыт күштікен бол бәкемді. Пияғынан маштайын кеттік. 1, 2. Қаяқта 2 жоқ. 1, 3 болды. 1. Ey abi. Jengem öpkönde öpsöňüz, torpak öpkönde öpmeyin. 1. Anası. 1. Ey amcalık mesbeke. 1. 3. Ey bayke. Bir bolçu da geçirip olmaz. Agama priz berip koygalar, ulu kişiken priz bergilik çoňora galy. 4 kaldı. Gol çağlar var mı toğanlar gelingizler atın. Get. 1. 3. Şaşılış ketті байке барыңыздар. Приз беріп қойыңыздар ағама приз. Полуфинал туғандар. Кеттік. 1. 3. Араңа 3-ші орындың байгесі 500 сом болчу. Гол чапыңыздар. Ай рахмат. Финал. Қарама қаршы туралы. Ойын ата-балаға қарабайды. Бұл ойын. Ойын финал менен болуш керек. Финалға гол чабалар бар, туғандар келіңіздер. Кеттік анда. Шашмай жоқ, адашмай жоқ, кет. 1, 3. Шашпаңыз, 3, 1, 3, кет. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3.
1 3 ата ачыркы шансыңыз калды, эки эле шанс беребиз. Кет. 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 экөө агам атамдан да улуу киши экен. Азамат ушунча 9 эркектен ушу жаш бала менен тирешти. Экөөнө бөлүп берели. Кол чабууларбы төгөндөр? сомду 1,5 сомдон берди, кол чабыңыздар туугандар. Кийин чыга турган инсандар бар. Алар Нурбек акебиздин классташтары, достору, Уулжан жеңемдин коллегалары, Шеринелеш достору. Маэстро музыка сиздер үчүн келиңиздер.